bab 9 dambugal jeena ɓangal no yewta en fit tafakkur fi miijitagol jooɗo pansa fi azimi fi mawnugol mahlukatillahi tagoreji Allah ta'ala towuɗo o wa fana e duniya jooɗum miijito lannugol aduna o ñande goo aduna lannay hande weetingal ñallal ɗo ɗuyti niɓɓi o jemma ɗo ɗuyti ke no lannude tun dambuga yewta ngal en fi miijitagol fi ɗum ɗo sabu ɗum ko ɓeyday ɗum iman wa hawalil akhira e miijitagol pansa fi alhaaliji laara sabu no woodi woɓɓe haqqille maɓɓe ɗen cikkoto e fi mayde e fi kabru e fi laara tun ɓe to ɓe tawunki kin ton heña ɓenna fi wota ɓe hulu ko ton on tigi duwaki accude fi yo hulu par ce que so huli fewno ɗon o bonnata o toñata wa sa'iru umuriha e dendanangal fiyekuji lahara ɗin wa taqsiri nafsi e raɓɓinɗingol wonkikin wa tahdibiha e jogitagolki ɗeltaki ne'aki wa hamliha e rondagolki fawaki alal istiqamati e ñiɓugol tabita e alqur'ana e sunna qala lahu ta'ala Allah daali innama aizukum ande komi wajorta mbi wahidatin ko hunde wotere pet na ɗiɗi an taqumu lillahi ko nde daranto ɗon Allah juulon rewonmo haɓon jihadi hajjon masna ɗiɗo so tawi ko nduɗuɓe furada e goto summa tafakkaru retti miijoto ɗon miijo ngon wona miijo taw ko on to mi yahata mi heɓa jawɗi taw ko honno mi wurirta a haɗaka ngon miijo ɗon kadi hino hani nde miijotoɗango ɓa jawdi no duwa heɓade nguure moƴƴum duwa heɓade gandal duwa heɓade kono miijo ko fanda ɗo kon e o aya ka suratu sabay ɗo mi mana ko miijitagol fimandeji Allah ɗin e lette makko ɗen e aljannaji makko ɗin wa qala ta'ala inna fi khalqi samawati ande woni e tagigol kammuli ɗin wal ardu wa ikhtilafi leyli lewtindirigo jemma wan nahar la ayatin maneji li ulil albab onande jomiraɓe haqqillaji alladina ɓen yadkuruna Allah jantoɓe andal qiyaman hara ɓe dari wa qu'udan e hara ɓe jooɗi wa ala junubihim e hara ɓe waali ka ɓabbe maɓɓe becce maɓɓe wa yatafakkaruna hara ɓe miijito fi khalqi samawati wal ard ɓe inna rabbana joomi amen ka tigi ma khalaqta hada tagirali ɗum ɗo batilan mere subhanaka wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala on daali afala yanzurun eɓe kañum ala ndarude ilal ibli faade ɗi ngeluɗi kayfa hulikat ɓe miijito konno ɗi tagira ɗum no janɗi no mari ƴuugere no mari ndiyan sekuru wa ila samayi ɓe ndaara faade ɗi kamol kayfa rufiyat konno ɗi ɓantira a towata ha wona mimi kammungu ɓa hay ɓe wona ɓe wi'ede hino yeehi ka lewru ɓe ala mimude kammungu wa ilal jibale faade ɗe pelle ɓe ndaara kayfa no sifat konno ɗi e fempori ha hande nanaka fello no yani ha hande nanaka fello no yeeƴi e modi wa ilal arde faade ndi leydi kawka sutihat kono ndi weƴƴitira ha hande anana leydi ndi weeri helloɗa ñoƴƴinindi fadakkir waajo innama anta andam mudakkir wa qala taala Allah dal noko afalam yasiru e ɓe yahal fil ardi ka leydi fa yanzuru ɓe ndaara ɓe tasko ɓe hula al ayati wal ayati al aya ha ka aya on hatti ɗon kam wal ayati ayaji arɗe ɗen fil baaɓe e ngal dambugal kasiratun ɗe ɗuuɗi ɓe ɓuccan en tun ɗe ɗo seeɗa fi en faamu wa min al ahadis no jeeya e hadiseje duwaɗe addeɗe ɗo al hadis sabiqa hadiseje feƴƴuɗe ɗen hadise feƴƴuɗo goo e dambuɗe feƴƴuno ɗen kanelaɗo make ɗon alkayisu ko wiyete ƴoƴuɗo mandano nafsahu ko jogitiɗo wonki makko kin o duuminiki o golliniki kowoni kon ɓaawa mayɗo on yii o cheikhujo wallifiɗo nde deftere ɗo kadi mbimana yahya bun sharafuddin annawawi o yi kan kadi kala tata hadisa mo tata o addanino e ngal dambugal to sen hewtiti e dambugal ka on hadise duwa addede on andi o addata o fillito o yetto en sifa makko feƴƴino mbimana fi o yilto toon ɗum ɗo fof ko dalil an e ronkogol firgol ayeje ɓuran ɗen fof miɗo firde ɗe kono ko yiltitagol ɗe fof ngol mbimana ko yen faamu jomiraɓe gande ɓe maki e as-sa'at aghna min qit'ati dhahabin ko wiyete kon tan hino satti prix hino mari valeur ɓuuri huntere kange tan yeɓetake tan koko gérete wallahu ala wa alamu